Sanibusele emaswati lamahle namhla ekseni ngaphandle kwekuchitha isikhathi asivele sibuke dona tindzaba lethamba embili kiyo iTimes of Eswatini utifunzelwa nguLindo Madlopha. Kulandzela kuboshwa kwebantfu labangamashumi 95 labaqhamuka kulamanye emave angephandle lababanjwe ekhaya eSwatini. Imindeni yalabo lababoshiwe seyivete kukhatsateka njengoba labanye babo bebabikwe njengalabalahlekile emaveni abo, futhi imindeni yabo ithi beyinganalo lwati ukuthi tihlobo tabo tihambe taya eveni laseSwatini, betfuka kakhulu ke nasebeva ukuthi baboshiwe. Kulandzela kushona kabuhlungu kwaSilindile Dlamini ngemuva kwekudutshulwa kulomunye wembutfo wetekuvikela, namuhla sinembiko lapho khona kubikwa ukuthi lithimba lelivela kiwo umbutfo wetekuvikela liye kuyovakashela umndeni lodzabukile wakhabo Silindile, lapho banikele ngetimvo letinyenti kufaka ekhatsi nemali lengaba ngu-5,000 emalangeni. Sichubeka nato ke tindzaba lokungenani yemaswati latinkhulungwane letimbili 2000 sekawutfolile umjovo lomusha wekuvikela i-HIV kusukela wacala kutfulwa ngenyanga yeNgongoni, losekwakha sinyatselo lesikhulu emetameni yelive ekunciphisa kutfolakala kwetifo letinsha. I-Central Bank of Eswatini isecwayise sive semaswati kutsi bangacali batjale timali tabo enkampaneni lengemanga letibita ngekuthi Eswatini New Fund, lokuyinkampane letiveta ngathi isebenzisana nalo libhange le-Central Bank of Eswatini. Tingawo-ke maswati lamahle lebenginiphatsele tona namuhla, nibe nemphelansomfo lenhle kanye nalephephile, nisale kahle.